Nitwa Nganji Kimasa King Kamurari aka The Goddess Rwanda rw'ejo Size Pare Hazard. Ndagusuje kandi ngwaye ikaze wowe ukunda kandi ugakurikirana amakuru n'ibiganiro dutambutsa hano kuri YouTube channel. Iyi ni Nice Plus Media nkaba CEO wayo. Uyu munsi rero n'ubundi mu bujajwa kuvuga ubusa nje kubagezaho urutonde rw'aba YouTuber 10 kuri ubu ngubu mu Rwanda bamaze kuzuza 1M subscribers cyangwa se aba subscribers miliyoni ba hano mu Rwanda. Nubwo ngiye wenda teze kuzabigeraho kubera kuvuga ubusa, niba ngiye ndi kuvuga ni ukuvuga ubusa, ngiye ikintu kimbejeho ni itiku nubwo ntacyo rimariye. Iyi video uyirebe cyangwa uyihorere, niwumva nta kintu kizima ndi kuvuga ndagusaba kuyitaruka ukaba wareba video zikubaka kuko ni nyinshi. Hano kuri YouTube hariho ama YouTube menshi, niyo ngiye kukubwira ni YouTube zifite icyo zamariye abantu, naho ngewe rero iyi ngiyi yanjye nta kifite na gitoya izamarira abantu, iteze kumarira abantu kuko nge namaze kwiyakira. Iyi YouTube channel nta nikimariye. Bityo rero nubwo nje kukubwira aba subscribers benshi cyane hano mu Rwanda cyangwa se ama YouTube channel afite aba subscribers benshi mu Rwanda, nta nicyo nanjye bimariye kuba bafite benshi. Kera mu mwaka wa 2019 za 2018 YouTube yari itanamenyekana cyane mu Rwanda, ariko iyo wavugaga ko uri umu YouTuber bagufataga nk'ingegera, bakagufata nk'umunyamatiku nkuko n'ubundi nanjye nyarimo. Ariko ubu ngubu mureka dushimira Imana yuko YouTube hano yamaze guhabwa ijambo, nubwo hari benshi bakituma badufata nabi, bakadufata nk'abantu babuze icyo bakora. Ariko mureka dushimire cyane abantu bashyize itafari rikomeye hano kuri YouTube, ikaba nayo yarahawe ijambo hano mu Rwanda. YouTube ya mbere ikurikirwa hano mu Rwanda ifite aba subscribers benshi ni y'umugabo Israel Mbonyi, ifite miliyoni 2 nkuko muri kubira hano muri screen zanyu n'ibihumbi birenga, sinibujye kubivuga nawe muri kubona. YouTube ya kabiri ifite aba subscribers benshi ni y'umugabo bita Ngabo Meddy, Ngabo Jobert Medal, ni umuhanzi ukomeye cyane mu Rwanda wiberiyo mu gashorishori, niwe ufite 1M plus n'ibindi birengaho, namwe mubirebe murabona. Indi YouTube channel hano mu Rwanda ikurikirwa cyane ni y'umugabo bita Jackson Dushimimana. Iyo YouTube bayita Red Blue JD, ifite miliyoni 1,600,000 birenga, murabibona. Yakozeho abantu benshi cyane ba Jackson Dushimimana nkuko nambivuze, hariho n'abandi bagiye batandukanye, mugende mu birebe. YouTube yindi ikurikirwa mu Rwanda ni ya Murungi Sabe, ifite miliyoni 1,500,000 birenga. Iyi YouTube yagaburiye abantu benshi, yabesheho abantu benshi, itanga ubuzima ku bantu benshi. YouTube yindi ikurikiyeho ni ya Televiziyo Rwanda. Iyi YouTube imaze igihe kinini cyane ikora, ifite subscribers benshi miliyoni 1,500,000 birenga. YouTube yindi ikurikirwa hano mu Rwanda ni YouTube ya Kigali Today. Iyi YouTube nayo irakurikirwa, mu birebe hano ikurikiyeho cyane. Indi YouTube hano mu Rwanda ifite aba subscribers benshi cyane, muyirebe, muyikunde, muyishyigikire, ni ya Papi Clever ndetse n'umugore we Dorcas. Nayo muyirebe, muyikunde, muyishyigikire, ifiteho indirimbo nyinshi cyane zikunzwe, iz'inyarwanda n'iz'igiswahili. Muzirebe, muzikunde, muzishyigikire.
munazisharinge. Indi YouTube channel ikurikirwa mu Rwanda ni y'umunyarwenya akaba yitwa Papa Sava. Yakinnye filime nyinshi, akina amakinamico menshi kuri radiyo Rwanda no ku yandi maradiyo y'abaturage no kuri radiyo zigenga. Akina mu mafilime ya za Seburikoko, akina muri City Maid, akina muri Papa Sava, akina muri Sure Deal n'izindi zigiye zitandukanye. Uyu mugabo rwose afite ama episode menshi cyane kuri YouTube channel yiwe, mugende murebe mukande subscribe mukomeze mu mushyigikire. Indi YouTube channel ikurikirwa mu Rwanda ni YouTube channel y'umugabo bita MIE Music. Iyi YouTube channel yanyuzeho abantu benshi batandukanye, hariho Kenny Imana y'imihanda, hariho Giramata, hariho Veste na Dorcas n'abandi bazayigenda bayijyaho, dore ko banatandukanye na Emirene. Ntabwo bivuze ko YouTube channel izicara, ahubwo izakomeza ikore, irebwe, isurwe n'abantu benshi batandukanye, kandi hazanakoreraho abandi bana nabo bayigirireho umugisha. Iyi YouTube channel nayo rwose muyirebe muyishyigikire, ni YouTube channel nziza MIE Music. Indi YouTube channel ikurikirwa hano mu Rwanda ifite miliyoni irenga ni YouTube channel y'umugabo bita Munyakazi Bruce Melody. Iyi YouTube channel iri muri YouTube channel zirebwa z'abahanzi baririmba indirimbo za secular. Muyirebe muyishyigikire muyikunde kandi muyikundishanye. Uyu ni umuhanzi wa mbere mu Rwanda. Nyuma y'uyu muhanzi undi wari uhari baramufunze yitwa Yampano. Abo ni abahanzi bonyine ba mu Rwanda, abandi sinzi icyo bakora. Abo ni abahanzi bonyine, araririmba bagahogoza, ibintu byose barabikora, ntacyo njye mfite nabashinja. Izo YouTube zabo muyene muzirebe. Yampano mumushyigikire kandi munamusengere agira atahe agaruke aduhereza imiziki iryoshye. Gutyo ubu ngubu ntacyo turi kubona. Aka gafite akarimbo kitwa Isi we, yo isi. Afite indirimbo yitwa Isi rwose, ni nziza, muyirebe muyikunde, muyisharingane, muyikunde rwose, munayikundisha abasheri banyu n'abagabo banyu n'abagore banyu. Indi YouTube channel hano mu Rwanda ikurikirwa bamwita Irene Murindahabi. Uyu mugabo arakomeye, bayita MIE Empire. Iyo ni YouTube channel ya Murindahabi Morodekayi. Mu minsi mike nibwo yujuje 1M subscribers. Urumva ko akomeye, afite ama YouTube channel birakomeye, ari muri 1M. Uyu mugabo mutinye Morodekayi. Indi YouTube channel mu Rwanda nka Bonus Track Bonus ikurikirwa ni y'umugabo bita Plaisir, yitwa Zaburi Nshya. Iyo YouTube channel ifite ibihumbi 993 muri kubirebaho hano. Uyu mugabo narakoze we, yakoze ibintu bikomeye cyane hano mu Rwanda. Mugende musure YouTube channel yiwe, muyishyigikire, murebe video agenda ashyiraho umunsi ku munsi. Niyobokamana pe, afite anafite ijwi ryiza cyane. Indi YouTube channel hano mu Rwanda irebwa cyane bamwita Yago Pondati. Uyu ni umusore, ni umuhanzi plutôt ukora ibishoboka byose ngo akundwe mu muziki, ariko mu itangazamakuru haradufite. Ariko afite abandi dange, ntabwo ndi umunyamakuru. Uyu mugabo rwose ni umugabo umaranye iminsi agahinda k'abantu bashaka kumugirira nabi, harimo DJ Brian wowe, harimo Sabengu Fushinago kandi harimo Philipite, harimo n'abandi bashaka kumugirira nabi. Ariko humura, Imana muri kumwe. Wowe uri kumwe n'Imana wawe, Yago Pondati, Yago for humura uri kumwe n'Imana. Imana ikubereye maso wowe Yago Pondati, nta muntu uzigira gukoraho. Wari agati kateretswe n'Imana. Indi YouTube channel ikurikirwa hano mu Rwanda bayita Cheetah Magic.
iyo YouTube channel nayo muyisure muyirebe, akora ibiganiro byiza, ariko ngo njya numva ngagira ishyari uyu mugabo umufashe. Simbizi icyo nagukorera. Bamwita Cheetah Magic Black. Indi YouTube channel hano mu Rwanda ikurikirwa cyane cyane bayita The Choice Live ya Phil Peter. Ubundi YouTube channel yatangiye yitwa Phil Peter 250, agikora ku Isango Star, atumira ba Knowless, ba Safi Urban Boys n'abandi benshi bagiye batandukanye. Iyi YouTube channel Emile yaramureze, iramurera birangiye nawe agiye kwishingira icyo kigo cyitwa MIE Empire. Nizo rero, ariko sinabura kenda mbabwiye ko hari n'indi YouTube channel yitwa Ukwezi TV, ndetse n'indi yitwa Mama Urwa Gasabo, n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Mugende muzirebe namwe mukuru bwanyu ubushakashatsi. Sinjye ushinzwe kubahereza amakuru, abanyamakuru bahereza amakuru barahari. Ibyo birabareba, ibyo birakureba. Akarembo ka Yago ni keza kweli. Ibyo birakureba. Ninjye CEO wa Nice Plus Media, ndetse hari n'akandi ka YouTube channel mugende mukarebe mugashyigikire ku musore bita Biganji, mukarebe mugashyigikira ku YouTube channel. Hehe, mu minsi mike mukitege YouTube channel. Hehe, mu minsi mike mukitege. Iyi ni Nice Plus Media, ariko nabagira inama yuko mwagenda mugakora subscribe. Basaba imbabazi please, mugende kuri YouTube mwandikeho Biganji TV, nimurangiza muscrolling munata muyibona, mukande subscribe cyangwa munabyihorere. Asikiwe.